Nice karate man pona Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, inkak bata sa mga kamitin muni into one report met sansaler malel kum kupura po inkak paden sa umasan ng kosam sa karatang kapung kay panuwa may patoyam nilang itong alwala pa yung kupura man Mr. Speaker itong alwang to floor leader itong alwaw tolo rang pang kupura ni sanalay mo sa na red car itong alwang kaya po Senator Kadkadaur. May Mr. Speaker, niwaw kalakara kipada sa mga kamitin muni. Kamagid malwat kaya rin kakuya ko po standing kamitin report. Ubukituway sa kuwan na ulit mangyari sa lima. Chancellor mo, kamagid Chancellor matay Chairman and Moni. Koros mo itong kamagid ito masaniyay. Pwuhng, masanisyo. Pwede kamagid ito, pwede taktrabang katiyan at masanibay. Miya masanibay, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko promoy o bangko purakan koros. Standing kami the report, upukituway sa kuno, laman nangyari sa klimaw. Apali, sabol men kapina, men kapese, medaletor bang puramu ini, mayri sa kuno, o nampeki, cover communication, nambesli bukupay sa tuwa, laman nangyari sa klimaw. Kawid na miyanan men kapese, o pagpagmaluwat, and kak mo itatanin to one report. Pwede na rail chon tatang kay may patro nan kampan moni o tapol pen chon tatang pukat isa pen chon tatang pukat nintuan kaway mamiyanan sabon man ka namin kapese o analysis the rob na uyawir kaway dar sa mga kamitin moni nintuan karong na uyawir yang agi terang-terang kampan moni absen budget mewan moni merepek-peki uya moni yu memalwat kamana tangar kampan moni apu egi ananen adjustment apul pen puinen rail to tatongkan me arai tu ngalat sainsal nan men kapatapat me patang report kata lablan puko ele yang kamelele yumian intuan karong me uyawi o kata te me sang terang kampan moni anane pen tadaw den uyawi ni kawid me paduan Israel contoh tadaw pukat reclassification in puko pan mie o title in pukat pilpan wiyawi bugitak puen kak peyan tatak maraba welinang kampan moni padamat may Mr. Speaker kawid mabil wiyawi yang committee terang-terang kampan moni sode tungalen ke kasal kako koya kuntuan tataw pukat renang pali tatak kapadapat meban kaca labalar rail tungal puko ele yang anak penwukitaklan eten puko pukat nan sabul marail budget ninduan wewe bena mesa makamitin moni sabul man giyang terang kampan moni o uliya ben option budget mesudo banana pen koson net cup en mie wewe moni wo moni yu memia yero kamana sang malwat a report you one committee into one tama sansal pan ko pura may lan sukset o mamalwat pan kamana report word kupuran malwat pan authorize tamoy tatago dan uyawan kampan sama tay kampan moni ani ralap iyaw taben tatag masama kamitin moni apali di sa women Cabinet communication sila pagkipay sa tuwa ulit mangyari sa damaw. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, miya damasa na ben report, Commissioner Simon. Kalangan ko Speaker, mo na itan patuloy na ito ng sakarata sa maway ng patuwan. Pagi ito ng sakaratang kipuniwaw ang kakpatron sa pagmamun sa insalin ng lag. Ang sangarawot
Dan maluat itu kan wakang promi Pwuhng Lord Leader Honorable Senator kan Koros Pwuhng istakan berpetuang kedai nasional rawat. Speaker iman essential menurut kedai itu kan truth on report and Committee on Finance. Itu kan karena pak patron umum tu amat speaker. Essential me iral contohkan me Director and Treasurer mong kamagin ke patron pay level 10 into an essential attachment kan niya. Hari into an pay level 10 is the patron salary pay level o step ta. Apro patron ni range dala wala bukit tu tataw pukat. Ang kamagit me pagpamiya okay pan patron dala wala bugi okay pan wala bugi okay pan isubugi. Hari sudah patron aleti yaman kamagit me yaw na step increase to reallocation. Or reallocated menya step pay level merobokit tang o middle level o step. Magtay pan mangi ramukat pila patron 698 lumaw ko wala isok lumaw tuntutak taman dati kategori yang patron wala dia. Magtay pan kamanalat wala panut walang kila ipis salary me panut niya wala bugi isu bugi o wala bugi national lima bugi ari ikasombal gi pay kamelimet tontongkan anane and kalaut la tungol boy porque complexity puko amerpan ta kita ang way pumbe apura men patuano ma meniap pay level merombo kita o ya step makarata song variance menian an increase essential and attachment meniap ay bin kalapat ma essential mau ma rekawat po icur patuan yang korong rano kalta isto patuan ali di tama essential kalangan spirit kami Senator Perez kawatan ng dumamiyan kami kalangan speaker chairman ka kapalila ma kayo na mo ya wa protong pwede chuchu la why chokal mata kalangan Chairman the Committee on Finance Chancellor Mamiya Kalalabok Yusan Senator Simon Kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa wal bangko pura mo yo bangko pura kan kores i kapeng ki kawait Mamiya sang Senator Simon Sansal may analysis no yawi kasaleta aray tungal salary yan sa woods o kawait pen salary may pan miya mamaluat pang kupureta isansal nan report me reclassification then position pukat may pan yawi maki tondo daw pukat aray tungal position pan ko margiya reo sangan position choro may pan rasyang pan patosang ka accountant 1 te accountant 2 ang manager eri tatagwo maluwad pan authorize autan niya pan wiyaw ya report pe pan purotong maluwad tatagwo tenapol kaninay and sansal me kaunam pen kuinan tondo daw pukat ang nansama tiyan budget cup kasih pemiya me bilban yang patronan sama saya budget cup pun ria sekono hari Pasal agis me komiti kesempal kenintuan kawitin director in finance mesansal nilasin paragraph in page 1 report me kasantuat esote wiyawi wagi insen wiyaw pwede director kamerele me ime Pahrek yang puko me coba tahu pukat wiya imen kamerele me director in kampanye moni utan bangkau itu maluat wiya bentatag me abana pali position pukat coba tahu pukat renkak sandiang nan puko kap meraban cungalan ki ang pay level kaitan increase in pay level me bang yawe puko kap me bang ko to rai la saineng poi pukat
o ele udan personnel laksina pen bang uyawi to ko sanet yang rail nan pay level me ban Pahrek yang wen salary me kamu matar I Pwuhng kuburan Senador Simon Pwuhng iran kawin nan karong-rong na uyawin ni uya position cup ay Pwuhng aban wukitala ya budget makamanamantar apo ke budget kawin me patro nan sa communication pag-pagawan mo ni yung miyayar na naray tungal budget awawa pa naman sudah banana ko sa cup ay dya maluwa dyan mo itatapan tatawang wan mo ni miyayar o apo aliki isapan iray tuwan tataw pukat ni yuwan pagkataglaan puka maban miyayar o pagkataglaan isa pa rin maban pati ang puka kap pukat kalangan may Mr. Speaker kalangan Chairman Mieto Senator Kamis Senator Perez. Kalangan ko Mr. Speaker mawa ay tuwal kapin kasi ang sabon mo paytay ter tuwan ko Mr. Speaker tuwan ko floor tuwan ko riyay mga members kan Raj staff kan yung dahil nan color around with ay tuwal sa karumsip pa ay tuwal Chairman Mao I paruan yang ujung terdakwat api sudah paruan yang korong-korong riba paruan ya kalau pak yuk anggap sewasiya intaiban ketla dan samaral kusentin budget chorus dan general provision again paruan no reprogramming shall be made except by law. Ame ibaruan watak met obida istibang kamanata kusenet. Nan robot caibang kalau tela pain arama sakit. Men parawan peitan kita bagi provision wat baru nan submodal budget. Ibaruan watak kasang nan submodal budget dan Pahrek pan monument. Dan lain issue and however provided that no reprogramming shall be made to or from any sum specified for the personnel account nor to any sum specified for the travel account nor to any sum specified for representation fund nor to any sum specified for fuel account Padoti Regional Kalabago Padomo authorization what Magdaivan Padawanta Padawan Chudana Kusanita Imenaleta Kawi Wasa Menda Master program Ligan Kusanet Kalangan Speaker Pamawa Senator Perez Hamay kuburuin po na si Senator Movik, amon iban po na si Senator Movik, record and cancel na Senator Movik yang Pwuhng iyo ko po na. Kalangan ng kuburumi, Speaker, muna itan taula, imen, record and reflect may yang patunan session ranat, kalangan. Muna itan taula na naitungal sa karata po yan kak patuan may ako sa ay tungkol sa karutan wow kay punian tatong tama kong tiyang kiyor Speaker protong nan wasan nila malam mohon kami Speaker floor honorable members kan karusya o atau tungkol staff kan tatong tayo langot Speaker menyang patuan may akot mapit report me kutay Mamasa ni the Patuan is of the report standing on the report number 196-25. Mepit funding in Kalautlan FSMTC until the token finance. Ari ipilwatak ng report may ipilsainsal may director in treasury ng korong-korong kasalayang committee may pweki Katila balan puko kon tron to pukato
kosampalin puka ay karapan arail toktoki como que tuwa niyawi o every sainsal nan report me so na kosan na niyawi ta poki reprogramming and funding nan sang nan personnel me ban niyawi o I me report toke और ये कामेले में मौक़ित में report वोट पटपटलांग punta में campaign finance कोई सोचो कमोकतिन मोनी tansang lagi anan reprogramming ia tail pokok tailan kamanata ma reprogramming plan poita teso or ya report wot kasaletar me imedan yawi kalangan speaker Our Senator Mofik Miyata Masanaban standing committee report number application kono Speaker, kamu Senator Simon kailangan speaker possible ito magawa. Kahit huwagin mo agad may laut, pito ng kawit lang. Huwagin magtaypan at apropos ranwat, iranti mo tagang finance o kakirani kamakiti pay na miyamit. Te Repan awiyo budget kamanala ng FY26. Iman kalalabag to, marapota sufficient yatain panatap. Dr. Gak proceed to issue new pay level or salary scale of 20,000. Iman pa to ma formation. Kailangan speaker. kailangan essential makalalabag yung mo committee chairman kumkak sa was Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga ro sa bal bangko puro mo yo bangko puro program koros. Muna iban pati ang kupuran Senator Pahrek o Simon Mumiyay Manuya ito nga sa karan Pwuhng Senator Mofik Pwuhng kawit mo sabulman kiyang out of an tamasan ng report. Ang Senator Pahrek sa reprogramming bang uyawi. Muna makamanamantanan personnel, mabilman tatawag po na pali personnel pukat. Ari ikapang kawit na miya nintuan citation in sama dahil kosa na din moni. Ari nan kawit din kosa na to je. Abilisan salme tama patuban personnel makamanamantar reprogram bang miya abang patuasan ng personnel patulan na neopatit item. Within personnel. Ang Honorable Senator Simon kawit na miya masayrata sa matahil tiyan morning regulatory sa kuno elalwasaw bagi kawit na miya sang Director in Finance na one patet na tatawag pan mo itata rapan kau no penger when yang apan mo gid nantian mo ni wat pagkay sa ka kamana tiyan tatawag yun nantian mo ni na second ka kamana man ta tatawag ong tiyan mo ni wat nan kau na batan patet ng regulatory sa kuno ela kawit din ko para yu na right ngal tatawag pagkamalala mapanichar one mo ni bangko lokal salary kapukat nan parent tetian mono banwat to ai karaban mia mention in budget regulatory sa kuno kawit ng cover usang Director in Finance na ban mia moni and kolokol salary salary kapukat nan tian mono banwat to kalangan may Mr. Speaker. Speaker Pamawas chairman and finance taygan po na si Senator Pahrek. Nandun Speaker. I kapungi ilan kay namaya kano I kapangong joint chairman for the kawawa or la po nay. Even baron ita motion general jung timasin ben standing committee reports and the pitu siya kuno level na recycle mao. Kagare man. speaker ka patuan me wot mon Kamu Senator Mofik kalangan ng kupromo speaker Istriyang Committee Finance up ibang sa was na narapo ikamelele me esan sa long trial korusya me ni budgeting personnel yung kamanamantar o niyang money pay me department yung wanane patongki
utana bang purotong trail kelep makakamanata. Trail setukak toke morning personnel lau legislature pang kamanata memiya komokati usang nan position niya memiya kolang na niya position de komokati nan tungan personnel. Emini kosan o ikamele me sainsal nan report memiya me I komokati not mo yawi. O wakini yang sa mo trail pang kamanata o komokati ka kay ruyawi o utan raban proto nan pochetin 2026 arapan utananane reflect dan pocheto tamen niya nan sangsal manan on pochetin personnel increase kay na niya ya arya putan tatokot niya ban taula utanaban niya internal paperwork processing kay na nananaw yawan bukan personnel o finance o ikamele no may tatokot dakir ay makaretara kakantawla o pakitong kacay arya imen singkaw workset men sawas kakalangan ng promise speaker termobuk meter masih ada standing committee report ketua isa kono le benyari isa klimau patrol memia motion option to karyaman per motion kamu senator kar Kailangan may Mr. Speaker, menpilo pada sa committee mo ni o uya sabon mat Pwuhng sanalaim Pwuhng Senator Perez Senator Simon Melel Senator Mofo po kawit mo mamia Pwuhng met may Mr. Speaker men wow karagara kamu kitaling kakriting timasan pen robot what karyaman Chancellor mau kamagut tayo tukti macam apa standing up the report of ketua isa kono le benyari isa klimau karus mau kamagut masa ni Pwuhng masa ni so kamagut poitar harus mau tayo supplement kita standing up the report of ketua isa kono le benyari isa klimau masa ni Pwuhng masa ni so kamagut poitar o tayo supplement kita report of ketua isa kono le benyari isa klimau sang Committee on Finance. Later report, Standing Committee report number FG2 Isagisulla and Resaklimau Mepit. Compliance of the report number 002-25 Pohnpei Public Broadcasting Corporation sang Jessam Committee on Finance. Chancellor report with man report long sang Committee on Money Kadkadaur Mr. Chairman Kailangan may Mr. Speaker, unay ba ang piliw pada sa committee mo ni Ain kak mahal kay sa bali sa karanwa ban kupurong sa karanwa sa bal ban kupuran honorable Senator Kadkadaur may Mr. Speaker nawawa karagara pada sa committee mo niyo kamagit mo luwat tayo ka kuya kupuro ki standing committee report o begitu sa Isagisulla benyari sa Isaglimau Chancellor mo kamagit sa Chairman Carl karus mo utong kamagit masa ni Pwuhng masa ni so Pwuhng kamagit po itak tayo bang katiyanan masa na ba niya masa na ba Chairman Carl kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa bal bang kupuro mo yung bang kupurakan kores report what may Mr. Speaker nakasampalan sa mo Committee on Finance Pwuhng tatakot uya tatakot yung luwi yung magmagit non-campaign non-executive Melel Office in Attorney General Epit audit report number Riau lebenyari sa Isaglimau me uyawiyar ang Pohnpei Public Broadcasting Corporation and depan kupurakan me audit niya kan uyaw dan kapagan pagkadar tong legislature Melel Office Speaker o kanana yung honorable senator eri Pwuhng audit wajah pitata moni autan assignment pada yang committee moni korong-korong ban uyaw korong-korong audit wajah uyawiyar ni isa kawin chun o raikan me pacheng yang aki commissionerin Pohnpei Public Broadcasting Corporation, the V6AH, o yang aki Israel apa-apa sa material office in OTA, the Overseas Development Assistance. Pajang terang-terang kampan moni pada officer, o yang aki
German import in V6AH. Niyaralap audit mauyaw kasaleda when money you me malwat kamanatan into one kasikpen grant you me ban patoto when aleda tupson V6AH me ban kamawi ala service in radio eri ni ansyo me tatago yawi we have been able done grant what market chaptan and Pahrek reason patoto puegi kawit mesansal nan samui karong-orongan kamitin moni COVID me Pohnpei yang sobay bilyang alayang kapandalan alaldan tuksubukat. Legislature onward, my Mr. Speaker, grant would expire ni May isak limau, riyak isak limau. Kosunod no may data moni me padunan kupulap and kin patota wapali kwan kan mamalwat kamanata. Ni uyapen tatak maniaso me kwan pukat pangkin leleto abang kenut kapungalawan moni me patosa national fund. When jala lop nen tuwakit me patosang nan sama day kupulap pag grant you me miyayer munuwat niyaso me mokit patolang paliyo me pan pukaw kiyo aleta tukso bukat Legislature onward grant expire moni patosang national fund patulang paluo tupro ka sa kalalti ari ekasempal tatawad puegi adidwo pil patulanger tamadal office kosanet AG office poran we investigation puegi kawai te poratanan korong-korong committee sila kaktola puegi tatawagan committee the Coachella tatawagan rob the investigation me option attorney Chapiatar ero puwede met may Mr. Speaker imen pagkaban kupuran malwat out of an report into one tamasansal and kawait malwat nakupukupurayu metatawat saikun sagla puwede rob me Chaptaro magmagandaan sama dahil Office ng Attorney General. Sang nekara bagasampal pukat o kasampalin maluwatan kan taro pungan aramas. Itu wanasansan nan karong-orong akamiti saya raja irayakan masansalir nan report o pergi Committee kapar-par kami tatak nei pan miya sang Office ng Attorney General ay one report me committee kak euki yang malwat ang mebit audit number yaw le manjari sa limau mawiyaw yang V6AH number what kalangan may Mr. Speaker. Speaker. Kami Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker. Kapag report kami and gak sa usiye wisit pato yang committee yang semua wiyak pukul wiyawi mi dan report mi legal implication kay may men patoan wiya sansal mi reputation damage itol wewe gistugituk yang semua kontrak kan wiyawi ta agan kosanti aban nakiat sansana report may expire May iseklemau o one morning you in sansal pantalan contract you selata berane ri sedapat one report rayan sowet I register men aletika wait ma sansanan
audit report to ya one more no bo taite o dai land up dai point me got me kedai shooting nang yang bagi liquidation lagi sansan one more ni habis sansan me dan report me extended liquidation como karyawan itu kalabag mabigak sansan ma sansala ya sudah berlawan isman ke mana-mana yang left liquidation o extend ma kakapola ma masuk iban wiata itu kamu kita project tu masan be robot begitu isa isu lebih jauh sekali mau challenge sabun mandi Speaker. Senator Simon. Kailangan speaker di pos ay petrol pos apa lah itu maksudnya wow. Di men yang aku share dalam bak misang ren Senator Pahrek bagi epic grant. Second top one truck ya audit report o isto yang korong-korong atuan I will work in liquidation period. Grant coros kinmiya expiry date in implementation project. I saw grant ban expire. Grantee ananen obligate money coros mon expiry date. Aritame essential may patuang huwagi muman me broadcasting station pakita around liquidation period and kak karay-ray lang din ay sa uyo me kalakul may isak limawan parent. Wag mag-grantro lapse here. Applicate money kami pampaita machine sudah patuto non time may lapso yung patuwa nong grantor agency yung sa kamila by May 15, 2025 sa bangkakilar alin kumupkat o takin liquidate dami sa applicate dami sa insal May 15 and pass sure pa ito ariya ini men tawasag Mr. Pahrek tawali Senator Pahrek even man liquidation and front service work siyang liquidation and low na pero tayo patuan kailangan speaker Mawal Senator Simon, Senator Mobil. Kailangan speaker. Member kita tayo ujung di masa na pan report what pwede isang ni dami sa insal nan report memiya taulan to Tokyo makik investigation akatailan ujung ti hotel patuan may kot mistake sa long trail palasani may kot mistake sa long trail kailangan Cancel makamugat yumi ayat ada tungtun macam ben standing up the report of ketua isak isu lepas nyari isak limau harus mau tung kamagat masa ni Pwuhng masa ni show kamagat paitak trial tung tiar harus mau tung trial sebelum kita standing up the report of ketua isak isu lepas nyari isak limau masa ni Pwuhng masa ni show kamagat paitak trial sebelum kita standing up the report of ketua isak isu dan penyari isak limau. Itu standing up the report chief. Standing up the report number ketua isak walu lain isak limau mepet legislature bill number riapki wal isak riau lain isak limau sang committee finance. Yan po na sa committee finance, fellow chairman, Carl. Langan mai Mr. Speaker, inka beliau bada sa committee moni. Ay kasi bali sa nuwa ban ko puro mo yo ban ko puro kan koros nuwa o kara kibada sa mga kamitin mo niyo kamagin mo what teren ka kuya ko puro standing kami report o pagod sa kwalu la banyari sa klima Cancel ang mga kamagit sa chairman Carl karos mo tung kamagit masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita sa bangkatian dan masa ni miya masa ni kailangan mai Mr. Speaker ay tungal wa sa bal ban ko puro mo yo ban ko puro kan koros standing kami report o begitu sa kwalu le banyari sa klima itan kamu dang ko senad Rio ko wali sa riau le banyari sa klima mapagbago ko kita kailangan sa matay ko sa natin moni ninduan kawait me patutor sang option kapina pagbagi one money me peita nan budget makamana-mana ng sa matay attorney general's office me we padpada no one kalapanan limakit
and kak kanene tiang budget item riau melel 20,000 and on travel at 25,000 and on all others. Dari nan karong-karong may Mr. Speaker, ni project kanini mawiyawiyang Pohnpei tawad asainsal kawit memiyasang Office Attorney General ang raitungal budget sudah based on actual amount, based on money makamanamanda. Pero pag katirakta mamiya agis money watch matatok lar o wan marabag-bagi and kakamagid etikidik sang wan tama asainsal nan men kapesa mapato sang option kabina kawit pa namiya nan bungan sami kamatin money o tarag-tarang gambahan mo. Pwede kasampalan tatawag me Office Attorney General pagpagi kumuno bukat and kakanenet yung travel o all others. Akawit mamiya cala silinan jaman reprogram sang personnel. At cala nen and patang reprogram mo jo puan katokela o del 45,000 marapagpagi atala nen limakit and kakpatosang nan sa Maday General Fund met me work me one money marapagpagi tala panen limakit puan kaktatongki o patang conference matan kaya pipa o niyan sa water apali ananin operation Office Attorney General and kolo-kolo dyan nampeo ay silinan man patuasak nan personnel anan limakit and patuasak nan General Fund niya ban uyawin isangan momo anan talapanan limakit wad riyanan ban patulang travel riyanan limakit ban patulang all others ay kawit sin sa mukamatian mo ni met ni sa mukamatian mo ni yan nanti yang apali ananin kabina nintuan na apali ator kawitin sa Maday Attorney General o nga raitungal budget. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman may kawewan report Miya masin ben report up ketua isak walu le penyari isak lemau. Motion in supplement the report. Chancel memiyayar kamakit masalar masin ben report raitan pon isak kamakit Thailand retungiti masin ben report. Koros mo utung kamakito masani Pwuhng masani show Kamagut paita dari tingtian masin ben standing kam the report of ketua isak walu le penyari isak lemau. Koros mo utung Thailand sabulman kita report wat masani Pwuhng masani show Kamagut paita rok tay sabulman kita standing kam the report of ketua isak walu le penyari isak lemau sang kamitian mon. Masalah report pan sabulman tay standing kam the report ay pan po na sa floor leader. Speaker regional sekarang wow sapal promo ban kita kamu kita imen kita jalan ke kasango sama jalan public auditor regional staff jalan kasango ramai ulapun akan floor leader bagi mulian trader po na si supplementary public auditor Mr. Paul o supplementary regional support staff mayangi Miss etc. Mrs. etc. Near point of privilege. Masalah point of privilege ang beliau pun as floor leader. Speaker, beliau segera membuat kesempatan wajib bagi jalan kak coro keti apali unfinished business nampai sekselu. Kerayaman. Ucapan salam mau komugiting mata floor leader jalan keti yang pan nampai
Aisak silu ye unfinished business. Pwagi amia utukan kamagutuok taikat tiarok taikat kat pandam Aisak silu ay banpona sa chief clerk. Standing Committee report number Pwuhng line race Mau Mepit Governor Communication number line race Pwuhng sang Standing Committee Sap. Banpona sa committee in sharp, Malal Chairman Datore. Ambil gubros tiga review oleh ketua paling boy yang katong ranmut ay silang katawan Pwuhng Mr. Norman yang lor yang katay kumalita o ako'y matay lawyer ayun yang katong ranmut ng pagkay kapsiyan na natin. Kalangan Chairman Banpona sa Mamia kami Jangan speaker may gulo-gulo ito. Inuwa karak-karak, batuan, umiyan sa punaman kampungsap, karak, kurang batong baliwat. Kaya lang kak, Pwuhng umasyanin sa lingkam teropod ng Pwuhng sa Pwuhng, labi na Pwuhng. Isang salamat kamugit sa Chairman Latore, karos mo itong kamugito, masaniyay, Pwuhng, masanisyo, pwede kamugito, pwede takta bangkat yanan, masanibet. Miya masanibet, Chairman Latore. Speaker Ranjing Komdurobot ng Pwuhng sa Pwuhng labi na Pwuhng Pwuhng Pasampal Patawot Pwuhng Patata Ko sa ulong at ang karakawin ng patungan ulian sa mga malkang tingkap sa korok Pasampalwot sa ilanggak kapantalang Pasampalwot doon ran konsoplan ran ang kabimatay Kariaman. Isang salamat kamugit Mamia. Dadan kapantela sa bulmatal masan walaltan report ng Pwuhng sa Kriyaw, labinyari sa Klimaw, o nanwiya kubur. sa bulmatay O tayumun sa bulmatal special session kay sa Kriyaw. Sansal kamagit Mamia, koros mo itong kamagit masaniyay, Uwa masaniso, kamagit paita, sanding kami report of Pwuhng sa Kriyaw, labinyari sa Klimaw, kapantalar, Nimun supplementary special session what? We had the report. Standing Committee report number Pwuhng sa line race Mau Mepit Legislature Bill number line race Pwuhng sang Standing Committee Sap. Sangon mo table Banpona sa committee and shop, Malal Chairman Latoro. Kailangan speaker ay maluwag sa kalangkap patpatuto ng kurangan speaker. Manuwaw karak-karak sa kurang kasambalwat sa ilanggap Pwuhng masan standing kamtropot ng Pwuhng sa Pwuhng labi na rin sa Pwuhng. Chancellor mo, kamagit sa Chairman, karos mo itong kamagit ang masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagit ang pwede takta bangkat yanan masanibet. Kamu Chairman. Speaker kalangan ay maluwag sa bahay speaker. Standing kamtropot sa Pwuhng sa Pwuhng na itan inang ang kamamataan susunod ng pasibisa ko yung pinag-usap tayo at patuloy bank purakan. Iga rin man niyaralap ang kaksensal bank purakan matatokot apalta sa ngayon malwot ang sauyo patular. Upayagi sang ni magmagitin set o kisinyang ako matawot patulong kung kak prong kalawte inangan kupuran community na batu-batu araw nanwin matalanin engkak kalau te sang one size mamiya o patutalang hit limay sak engkak mau yang set
sa dalatanu angak mawang rail kan maginta tong kapalisit. Aniralap met main speaker may patungan William ti sa may kamting sap namnya iron ko ino mo kalalabak ay manid lorong senator Torres Pwuhng kapsitigiyong irokan koros mana yung sa insalongan standing report with ay mat speaker. Chairman Latore, Major Master Ben report. Speaker. Kami Chairman Perez. Kailangan ko si Speaker. Ben Paron, we had a motion in reject the Master Ben report. Kalian Dita. Pangubulayan po na si Master Latore Simon. Speaker, gusto ko na ito kung sa karatan from Speaker. Speaker, kaya niya ko bilhin daw kasampal ki ng report dan live kaslu tali kayo kapatuan may tractor isap Mr. Luciano Simon ay tuwal proyan putak mo tractor na sap Luciano Apra Simon riyay lato kapisali talara iman record dan kakuflak mo kaide Luciano Simon may tractor Apra kalangan suya Chancellor Moore, Mia Komagit Trial to Master Bob Shooter Koreaman Pen Komagit of Tigat Curtin and Master Kamu Chairman Latore. Kailangan speaker ay tungkol sa karon si Pwuhng Senator Simon ayang patong kamting siya ay roy pasumpal yung kasalita. At sa negara po man patungan niya ta kumugot kayo ito pandala. Kaya man. Chancellor Moore, Komagit San Chairman Latore, Standing Committee Report of V6AH Silu, Labniya V6AH Limau, Kadkadaur and Kabralang Committee and Sharp. Korosmo Tung Komagito Masani Pwuhng Masani Show, Komagit Paita, Standing Committee Report of V6AH Silu, Labniya V6AH Limau, Kaburburlanger Committee and Sharp. We had a report, the Kamatang Sunit, the unfinished business. Sila, Mr. Speaker. Kamu Chief, Speaker, even Masalah dan Provincial Floor Leader, even yata kamagot of Pwuhng Challenge Chorokti Wapali Pill Calendar. Kaya man. Chancellor Moore, Kamagito, Masuk Mabanuwang, Amin Pagitak, Thailand, Katiang Pan Pill Calendar, or Tigot Katier Pan Pill Calendar. Chief. Legislature Bill number FG 1 by V6AH Legislature Draft 1, a bill for an act amending 17 PC 1/110 relating to the payment of fees for medical and dental services and pharmaceuticals, adding a new section to Chapter 1 of Title 17 of Bombay Code relating to senior ID cards and for other purposes. Uni Korea kan seklang watawat. Good, Commander. Chancellor Moore, Ituan Chief, Watakata, Mangan, Speaker. Kamutan, Kusunat. Dagmata Kamal, the Vinasha. Tide Pagpagyu, Thailand Kamal, Lebanon Show, Tide Ban Kamal, Lebanon Show, Kamu Chairman.
Wow. Nagpagitang talent sa palong nasa pamata uyok puro mo na tayo kumbal di isang uyok puro tayo katkatan till calendar o ibang po na sa chief clerk. Legislature Bill number Pwuhng Legislature Draft 1 na Bill Pan Act amending 17 PC 1.110 relating to the payment of fees for medical and dental services and pharmaceuticals, adding a new section to Chapter 1 of Title 17 of the Pohnpei Code relating to senior ID cards and for other purposes. Only Korea ko sa kalang watawat. Men pagkita magtalan kumbal ebnansyo. May dahil sa bale, rong nasa pagmatay uyok puro sansal nituan Chiva Watakatar pangon ko sunod ay po na siya Chairman and Finance the Social and Culture kakamagot talang katiyanan masin Kailangan mo, Mr. Speaker, kung kupura po yung kaysa pali sa karanwa mo na pada sa dahil kami kapatapat what kami tin money o kami tin social culture tradition or historic preservation tak kami tin siyak nuwaw karak-karak ipata sama kami kapatapat o kamagod malwat talang kak uya kupuro ko yung karya o kami sa klang matawat kamatang ko sa nato bukunin sa kuno laban niya sa payo wal T1 sansal ang mga kamagit mamiya karos mo dung kamagit masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paita masa ni Kailangan man, Mr. Speaker, sang nagwawawa na magtayo sa bulman kinan madalang kamal. O sang kaway kan mamiyanan sa matay sa sininayo. Wasakan maanane ang kakainan nalan kusunod mawad. O ang kakapalitan ni kaninay mo yung so Israel kan may bang kaw na bata floor amendment and tungarin din sa bulman kaya so maw ay patas ang magkamit kapatabat o kamagod malwat ang kakapantela watawat karyawan kusunod kasampalwat ang nan sa material session in Muran Ranwat. Kailangan na Mr. Speaker. Chancellor mo, kamagit sang Chairman Carl, karos mo itong kamagit masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paitar dahil kapantela watawat karyaw kim saklang watawat ong kamutang kasunod ang kunay sa kuno laban niya sa payo LT1 ong nanwiyak pur ang Muran Ranwat. Karos mo itong kamagit masa ni Pwuhng masa ni so kamagit paitar o kamutang kasunod wat kapantalar. Chief, Legislature Bill number Pwuhng Legislature Draft a Bill Pan Act further amending Taylor number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025, and for other purposes, ang nikaryaw kim sa klang watawat. Man po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker
Itu ngaluwa sa bal bangku pura mo yung bangku pura kan koros. Ipura ang dungalang diyan sa mga o nuwaw karakara kamakit maluwat. Kailan ka kadyang nan maasan ben kamatang ko sa net riyo wali sa lima wala benyari sa lima walti one ong karya o kem sa lang matawat. Janjala mo kamakit koros mo tung kamakito masani Pwuhng masani show. Pwede kamakito pwede bang katiyanan masan ba? Miya masan ba? Chairman Corp. Kailangan may Mr. Speaker. Kamalalam kaway na malwat sa bulman kita ninduan standing committee report of kutuway sa klimaw liban yari sa klimaw. Itar buwan kaway kupura tayo long kamutang ko sa network. Niyarala pagbaguan mo na riyaw. Wancala nen ang kakpatuota atau walikit ang kakpatuota wapali ananin piyowalan sa madahil malang ko pangililan mo in Pohnpei nintuan mo na wate pa na pali prior application tapoy pantan may miyong piyo o niya sa water wancala nen ang kakamanamanta po ang kakapali Iraton tatakan ni PA Riyaman and Patyang yang ara Riyaman may UNTP Panpukoki sa madali PA and kakyang Patyang Annual Environmental Summit mapan wiyawi nanwin yap dan kak Patyang peliarail kansang ruk kusay yap o national government o yang aki UNAT agency kan nan meeting kasampalwat. May Mr. Speaker, miya floor amendment kaya kalwaro yung kawit pa miyong sa umakapitin mo ni masuwat uyainin Dari maban mi masun benereriawat ay men pagkitalan kadlamo dahil maban solar ay men pagkitalan ka kuya ko awi flora men menwo kalangan may Mr. Speaker. Diyan sa lamaw kawewen chairman mabitata kamutan ko sunod riyop kuli sa klimaw labanari sa klimaw LT1 miyaton masun na dituan kaway din chairman miya flora men yu mawyainin o taiga kuya ko awi ayaw taiga kapantela karyaw kem sa plan watawat ni mun kalendar ranmot pagtailan kakan kat-katla mo tayo apali kamutan ko sunod na biya mo tayo ay men yung tayo dan kakan kasi na ito ko pro tayo mak tayo kapantela ni mun kalendar tayo na apali kamutan ko sunod na patpato unahan essential na mayor flora amendment na pa-special flora amendment tayo kat-katanan masinaban kamutan ko sunod riyap kuwali sa kriyaw lapanari sa klimaw LT1 Sir Komal lapanari sa speaker Sir Komal Karya man tayo pan Komal di lapanari sa kamu tayo Komal tiyak one. Floor leader. Kamgubura Boyan Kak Il Florong Chairman and Finance. Floor leader, you floor of Chairman and Finance, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kupuromi kalangan ang ito nga floor leader buwagi at or parentat ito nga luwa sa balbang kupurom may floor leader Honorable Senator Kankoros
My Mr. Speaker, nuwaw karagarak ay kamagot malwot yan ka kuya kupuro ki floor amendment number yob kisi saktuwa le banyari sa Kariaman. Jalan mau komagut bamia koros mau tung komaguto masaniyay ay Pwuhng masanisyo Pwuhng komaguto poitak tabang katianan masanabe biya masanabe kalangan my Mr. Speaker floor amendment yob kisi saktuwa le banyari sa limao Tapi paham kuburamai langsung set pergi sang wewe pernah memia sang tenan pungan sama kamitin moni o kawaitin sama terangkan bahan moni kawait pen wan moni yu kalau rianan lemakit angkak patota wan apali ananen pajatin travel the sale of an option kabina kecil kerana so kesembuhan so wat pergi tatakan papa mak kecil bil awali ki malan wauli dan wen Pohnpei sansal pajatin malan wa makamana manta uya bentatok me kawit pemia sang sa material office attorney general Saya kaksair. Pergi kawai dua te karamba tatangkan memalon waulilan win Pohnpei anak-anak patki yang sobeti kan and win kan te ke kepada patceng win masel palau me kawatar kami nemenin Israel traditional leader and Pacific the Micronesia awal apa nama mie nan pengancang mai kamitin moni atau terkena finance ira mepit sabulman molen wauli len Pohnpei pada dan uya pepe lau ewan cuma ban santi anin tuan wewe pena memiayer ulia pen molen wauli len Pohnpei yang kaki yang paceng tato kesembal yu mebang uyaunan win palau japtani Resak tuawan sombong wadoy musaglan ni tuawan sulay awan mo ni wadan kag kamana-mana yang traveling option kabina sa kami din mo ni kasampal ki kananan pukaw manaman mamiyanan pungan legislature option kabina o niya sa water man kami lalama out of sama channel makan kawit kubu-kuburan maluwat ni kamanaman taan mo ni itaran kawit maluwat o kawit kabina kawit terang-terang kambahan mo ni niya sa mamunuwat paanapol sansal me kasantin molan wawan kakiyang paceng toto kesembal meban wawan anwen palau miyayer moni an kak magid awawat talarian an lamagid an kak kamanaman tapo an napali Israel meban ulian molan wow yang aki yangang meban paceng Israel o nintuan benem memiayer nan kawid wad amal wad pangkamana tamon wad akabina nintuan kawid maban miya nan channel pantatang ko wan mon wad o apali ki Israel ko maban ulian malan wow o yangangkan maban pateng Israel ong nan win palau an yoralap iaw de ben kamotan wo taglamet my Mr. Speaker kalangan pergi itu ngalan kian semua Kalangan Chairman, kau pergi kabel itu kau one floor amendment. Biar masuk ke Komisi Senator Kares. Kalangan Speaker, kayuman baron kasaleda cai tol, utu trong 25,000 me, terpemie. Apa email register tu menagut, saya consistent dan sama model tertangkan. Dan Thailand support ki pagbagiu megots ban itan taken baruan support in document sansal and
Saratan introduction floor amendment nanwat kasambol breakdown in 25,000 no yeban talk in Sailok the nan patsen imen baruan dara met pugi we German chain ko o mier song ren floor amendment ke me chal kapura pugi show the floor attachment imen baruan dara met Mr. Speaker. My Mr. Speaker, Senator Perez, Kamu Chairman Carr. kailangan my Mr. Speaker, ikapang kakawit mga memiyasang Honorable Senator Perez. Ay bang kapurayan, muni makamanamandar ng patitin malanwa. Kala riyanin limakit. Baba na pali tatawag nintuan kawit pen kananetin monuwat ya miyaya. O pwede kawitin sa Madela Attorney General kawit ka na may say kaktatang kumunuwo ay may alay ang floor amendment watch kariman kami lalay makawit wo mabit mo niya masarabahan mo bit makawit at tatalarian ng lima kuto at tutuwa ito email sansa na kamungutan ko kitaglawat ang ananwat may Mr. Speaker kung dahil sa bulman ki tungalan ko pikasal ete mamia uliapan malanwa banyang kat nanwin palaw ete nan kayong kosanet magkay kamanata ang patatin malanwa yawan mo niyo bantatap o malwat to laro kamanata wan mo niyo apuki tatako de bang magitian nanwi panwat ira me pit patatin malanwa elaw santi amonia magit santi patatuo te karambala malanwa bang kadla yang tataw kasambal yung mapan miya palaw flora amendment wad uyawita when muitang kabinan tataw ki etungal patet o apali ki ananin malanwa muran wad kasan sabalen kosanet makamana dapat tin malanwa ban uyawi kalangan may Mr. Speaker. Dan sanamo kawawan Chairman miyete masinaban floor amendment riyab kisi sektual lebnya resak limau kamu Chairman Lator. Kailangan Speaker ay tumalwaw sa balang kapagbato bang front floor ang labul sa turang koros. Speaker, yang patong Bron Luke Senator Pahrek unang kasampal kumasan ban kamutan floor amendment na patpatubang parakan ng Speaker. May siya kong Speaker dahil pati napaliatar luk samayo bang kapal yung alanwawar. Ibilmen yan patong kuburan Pahrek. Isang wata bang kunguyaw umurumeta. Karubo yung ka nagingkak patong tok-tok mamiya. Yung gingkak kadete mayi kuburan malanwaw. Te kubur turur. Ito balway. Ayaw balik travel di kami sa Salamat Speaker. Salamat kawawan Chairman Lator miyete masinaban floor Speaker. Dan sanamo kamu miyaya dan rutung itu masinaban floor amendment riyab kisi sektual lebnya resak limau Teka kapalin na pinaso may Mr. Speaker. dahil kang kamal na pinanso kamu Chairman. Kailangan may Mr. Speaker itong alwaw sa balbang kubura mo yung pangkurakan. Kasambal ki tama ba ang patanan channel. Pwede mo bang kaway tataglaan mo ng word ninduan wawan na may patungan na roy bang kapurayan. Nanpungan sa may kamatin mo ni o talag-talang kamban mo ni niyawawayang kabina. Nan karorang mawiyawin. Kari kita ay takadlaw kamanata tatawad at tama ba pukupuk tinasa mata eternal amban etiet. Ari attachment niya yan nan kayong kosanet magtay ka manala.
Sabale rong nan sabul matai uyak buruk tai kat nan masa ben flora men riap PC sak tuau le ben yari sak lemau. Speaker. Kamu chairman in jayan go. Kailangan ko mo speaker. Iman bate ituoran ke mana-mana yung bangka kirisala tamay patrowaner. Kuegi nan komal atay kuewa pano mon na chairman chain ko ay patrowan tayram tay tagistang gilay man patrowan paano ka ko kona nga regan may patrowan mo Engak omit sana sa material journal rawat. O iparon nga da motion in rochang timasin ben floor amendment riyabugi sisak tuaw rebelya risak limao. Masalah masa ben flora men riap kisi sak tuau le ben yari sak lemau ai pan pone sak kamagut sang chairman in jayan ko tayan rochang timasin be karos mautung kamagut masani yei. Pwuhng masani so kamagut paita tayan rochang tiar masani be. Harus mautung flora men riap ki isi sak tuau le ben yari sak lemau masani yei. Pwuhng masani so kamagut paita rok tay sabul man getar flora men riap ki isi sak tuau le ben yari sak lemau. Speaker. Kamu chairman in jayan ko. Motion in close main motion ten sabulman kita kamudahan ko sinat riyab ko wali sak limao le pinya risak limao LD1 Pwuhng watawat teriyo. Amen. San salama kamagut memia cairan rejeng di masa ben kamutan ko sunat riyab ko wali sak riyaw le ben yari sak limao LD1 Koros mautung kamagut masa ni yei. Pwuhng masa ni so kamagut paita tay rejeng tiar masa ben kamutan ko sunat wat pogi tay ban katian dan karyaw kem seklan watawat o sansal mengtay kamanatar flora men riyab kisi sak tuaw le ben yari sak limao sabul maday rule men require duplication ban seliti o kamutan ko sunat riyab ko wali sak riyaw le ben yari sak limao LT1 riyab ko wali sak riyaw limao le ben yari sak limao LT1 panwiyalar LT2 Taiban katian dan karyaw kem seklan watawat ug Taiban usus limit oy ban po na sa chief clerk. Senator Abraham. Senator Abid. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Iron. Amen. Senator Joab. Senator Latorre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Amen. Senator Ludwig. Amen. Senator Movic. Amen. Senator Perez. Amen. Senator Simon. Senator Simna. Amen. Senator Simram. My Mr. Speaker. Ancan salayang way masapun matay rusus matokol kamutan ko sunat riyab ko wali sak limao le ben yari sak limao LT2 usus riyay sak A o koros untuk ata kamutan ko sunat wat niya so Pwuhng. Kan wat try kamanalar kamutan ko sunat riyab ko wali sak limao le ben yari sak limao LT2. Niya to kamutan ko sunat chief Legislature Bill number Riapgi Wali Sakriala and Riasakrimau Legislature Draft 1, a bill for an act amending still on number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Sangon mo mo
Committee and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, hingga beliau pada sama committee Moni. Cungal wasa bal bang kupura mo yopan kupurakan kores. Ibilman lukayang cungal uray kan malwad po na sayer mel sama tayo auditor tapos may staff o Mr. Norman may patyan tayo. May Mr. Speaker nuwaw karakara kamagat malwad talang kak kadyang nanmasan pen kamutang ko sa natruyo po kuwili sa kriyaw laban niya rin sa glimawal tiwan ong watawat kayo. Salamu kamagat Chang Chairman Koros mo tung kamagat masa ni Pwuhng masa ni show kamagat ya poitak trabang katian dan masa ni mia masa ni Kailangan may Mr. Speaker ito kalwa sa balbang kupura mo yo bang kupurakan koros ilaw pada sa mga kamitin mo niyo kawait kamutang ko sa nadwad ninduan standing committee report o pagkutuwa sa kwalu laban niya rin sa glimawal mamualwat ka manalar nan kawait pen report duwan na esansal nan kamutang ko senet reprogram and we are yung personnel and office in Attorney General mawabam padunuan jala silinan o muna kap jala nen limagit niya kapat pa na bang wayalta jala panen limagit o kanen etiyang Riyanan non-travel, Riyanan limakit, pan all others. Niyaralap, i-kawid na padanan kamutang ko sinad word, my Mr. Speaker. Kailangan Chairman, pwede kapiyasin kamutang ko sunod, miyata masin ba? Floor Leader. Kailangan Speaker kay sabali tunggal sa karunuaw. Speaker, iman kayo kabanggiyang Chairman, tunggal Chairman Pahrek. Kapiyasan na biasanya salong kemudian kusunod magcal supay makaratay man ngata kamu jalan kakruceng timasin pe Kaya man Salamat kawaitin floor leader koros mo tung kamagutan masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paita dari tingtiar masa ni ben kamutang ko sunod koros mo tung talan kamanata kamutang ko sunod riyab kuwali sa kriyaw laban niya riyay sa klimaw LT1 na watawat kayo masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paita rok tayo sa pulman gitar kamutang ko sunod na watawat kayo. Kailangan Speaker iman nuaw kamagut jalan kak curug tepan ira curur Dan mau kamagut takawaitin floor leader tayo Kadkadaur nambe ASEC issue ya ira toro kamu floor leader kamu chairman call kailangan may Mr. Speaker ay tungal sa balbang kupura mo yung pangkupurakan koros iman pata sa mga kamitin mo ni ibilman kabatayang tatawagan kamiti kapatapat uya sa bulmat at tungal kapung ang marawad po ki utut mamayong kamotang ko sinadikan melel malet yer watawat karyaw kamotang ko sinad bukuan ni sa kuno le panjari sa payo wal T1 no kamotang ko sinad wali sa lima le panjari sa lima wal T1 Ang kamotang ko sunod upukunin sa kuno laban niya sa payo. Na pipiyan sa watsay kaleti watawat karyaw po kaway kan mamiya. Luraman man kan makonangan. Pati ang buwan na pali kupurakan masansal muna tayo katiyang nan watawat karyaw. Melel po ki ananapan ko sunod watan kak son ni song Pwuhng ang sabi sinumungo niya sa marabangkat lapatulan mo ni may wasa kay kawait pa may floraman man dan kakapali ipatungan damat Pwuhng uyate man kasi manong rail ko naman kamawi ala ko sa natu mawat sang tama may floraman man bukan kakapal
ninduan kuburkan mi Speaker. Kailangan Chairman Carl mamawar sa Chairman Carl, kami Chairman Perez. Last Speaker, kayo na itungan rotoro, mendagan magkatagak labulag kupoitan tawag ranwat. Kariyaw mapitiran sang itungan Chairman Mao and Finance. May nasansala bang kupuramam ban parota lakap ay tungal pagbag Pwuhng na ban kats-kats anane flora manmen and uyang and palikariyaw and kamatang ko sa natuot sang line aisak patuot po ime uya inandan ko sa natuot utag labugat na pit senior ID card dan kamatawat uya kamata kapiwap chura underline termamia magak seigilong flora manmen when baruan long underline kan Pwuhng ira kapwat Pwuhng ko sa natuot. Kaya sagla, Mr. Speaker, napambang kubur. Iman baruan uya da motion iyo, iban baruan kawit mas. Ibaruan mata-mata ni baruan review ko sa net kay mapit sa matay ayan mo ipakon. Uya ira laut yu ranggoros ni gincang-cang to nangalagan ikak painta taya ibilgak painta porch pagupay na itar mata-mata uy railgan magin netin one shop magin light piniyang cang-cang to nangalbukat ipatawan yung sa matay lawyer kan iran kak trek kayo mapit sa maral ko sanat makawata PTA. Oman ba PTA should towards a PUC into one ko sanat katorela o PPA o wasarayawat towards a pilapyo makin pulipul ran course yelan sent pidoy yelan sent pitalong miye PTA tahu man short ro dahil koros mangani dahil masa ni paluat me login mamaursang ni proacangkan meral ken padawana leti o kam sagala. Mr. Speaker, sang ni irawo ni padawan trek magdahil bambil kawata tax cap when abali local PTA and kak mamaur towards paliriyaw may padawan Saramau, aban apaleng John Wade and gagpain tax makap. Tama miyan sa what ang sa maray registration in stosagan. Imi men baron uya kita yung motion. Ranwat mo ni mapapali al registration stosa apal pa siyang uya da silu. President Lemaisak parbarolan sa maray PRM, they brought maintenance fund. Ruisag Limau, walang police force, Ruisag Limau, padalang wakan. Apo sansal me, wakan ang kak tatawang ki monuat towards me, President Lemaisak me Pohnpei State, kinbarawan tatawang ki angal. Panilaw din, obis kan, raisyo panbarawan, iwan ki obis pugat, Georgia level logaya may padawan tiarata. Irai Georgia fully equipped. Puan kak yang uya road maintenance. Main on beautification ban kak. Aran kak kamawila shoulder gun te power gun niye ni padawan road. Irai Georgia allow to fully equipped. Puan kak tatang kumuha me padalang rail on kamawila naan. Ime iparuan mata-matawa
Elengka kamaula PTA o moni kan child mangi magin kosang ni oil o frustration maban ka ko konang an ka present cobu ke padulang rail puran ka apali enway bakon all year round tar kan koros apol ben tonan en ka mi sang negara be Mr. Speaker men baron biata motion and ma komkak sudah paduan yang mana bantu tahu Silagawi office in auditor's office rangkak audit PTA rangkak kesalahan yang putai kial sanjaleu tuan yawasai raistan dan sewot cuma abangkak sanjal agregak makahan lagi mengunikan may perbaruantar rangkak apali rangkak assessingak o kekairtaran koros akai te assessingak imito sa tagis te kukotihan sukoros. Ito ang motion mo, kala, Mr. Speaker. Pagkakariyaman. Kariyaman. Hey, muy patrón, pagkita usapan kamal pugi, patrón me
Tay sa palo ipan po na siya. Isma man yata motion ang yata motion. Speaker, Kamu chairman ata kamu kailangan imen kasabali tungal sa karanwaw. Speaker, imen pajuan pagpagpang provide ngipan hopper motion jalan ka kumalsang nanong yakupuro sa balben niyet klok isek. Sariaban. Pariyaman ang mawag pa kayo. Chanchan na komugut yung mayor, chalang kumaldisa na luyak puro sa balben niyet klok isek. Speaker, Iban po na siya chairman and shop. Kami ong pakay. Pakay, Ay. kailangan speaker ay tumalwaw, magkapagpagpag speaker. Imen, kayo rin sabon mo may kamting sab, yung kakiubanan ng conference 1 clock ew. Murun niyo kuburun kangot. Speaker, mo nang pintan, patun to, napakita tayo kumal mga speaker. Speaker, Kung kupuro, nagpakair. Pakay committee shop clock murun shawas and ranward. at baka yung tayo kumal mga, Nak tayo kamal lebinansyo kami. kailangan speaker, manok. Tayo sa palo kamelo ang floor leader aladier ko promo yan o senator kan. Tayo sa palo tayo katkot ng pakay. Miyado bil pakay sa chairman kan. Kamu chairman ka. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pal, bangko puro mo yo, bangko puro kan kores. Ang pakair, imen, lugay ang tuan committee yo, member kores. Kaya nga, tabi ata sa matay korong-orong, ang executive board member Riau, laban niya, Ria sa Klimao, o executive order Silu, laban niya Ria sa Klimao, kulak tuwaw, niyet ipadawan macabi ada po kaipan kedyang nan kang karong kay wen kakapali kawit pen malwad ang executive order kasamal po kan kalangan may Mr. Speaker. Chan sa mo pakay ng chairman and Moni. Clock 12 niyet o pagpaguyaw yung member chorus kay bil member in finance senator chorus magkakiyang patreng. Pabitata executive order Riau o Silu. Miyado pa kayo sa chairman kan, chairman simula. Ikaw tanwaw, gumi speaker. Pakarki yang members in education mag-lock 2 niyar. Executive. Kung kamuntang ko sa net, riyop kilimay sa kayo, riyop kilimay sa kayo. Alangan. Mental polpo pa kayo sa chairman in education, ito na kawait kiyar. O kangong vice o member ka ng yang patreng, chairman in education. Miyado pa kayo sa chairman kan. Speaker, Kamu chairman jayan ko. kailangan speaker. Then, barawan pakairang committee, chain ko. Mga tayo kaktuba na moran chow yakuburwot o yung medlugay speaker. Moran chow yakuburwot, medlugay speaker o sa matay legal staff kan. Randak yang. Kailangan, Mr. Speaker. Chanchan pa kayo sa chairman and jayan ko. Kangong pilwiyaw yung legal staff kan yang patreng. Yang ako senator kan Koros ang kakyang patreng chairman and jayan ko. Volunteer session in Ranwood. Miyata pa kayo sa chairman jay kan? Masular pa kayo ay men patroan te irayu may patroan kamelele may kunang Thailand Koros wangi. Essential me miye olin sapan kay me patroto reta ni mengsong o patroan tuwang rail. O i-rail me pan construct katela bla ta kareilan seaport ta gadip. Essential me project would pan prepare nan September. O ima problem an short ye tipsyo unta tongkan met water rakyat peak melal peak o coral. Retirement patroan ta irawat wiki melal chairman and shop jayan ko warranty
resources kan magtay sa bulman ke mahaban sa itar ta sa sanamaw akakata kapantela project wood essential me project wood pantap da nan September sompung Riau sang ranwood o ban rei ke sombar silu o niaso me ban nak project wood commercial vessel kan pan ka control to sang kan magun patulong to right jadi kakak cakap berita gila poin yang tip show kan hari patuan tay road we gig talent tak count up on project kesembal asalar pakar sang chairman kan o senator kan korus aiban pona sa kamagit mamie floor ya tuan kawit mamie sang kalangan speaker jungal sekarang wow Pwuhng agam kuburayan kak amen de jungal motion Jahil sebal benar niar wik panwat logisak. Keriaman. Dan salamau kamagit memiayar sang floor leader. Ituan wewe benar memiyak jalan ran meleti sang uyak purun ran mo to sabal benar niar logisak. Karos mau tu kamagito masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagit paitar o dahil pan kembal di sangan dan uyak puro sabal benar niar logisak. Kalangan senator ko karos o sabul matay guya kupur erer. Speaker, delegation yang kiti matam chair pada luka speaker floor.